Tubashimira uburyo mukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu tunyarukiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe mu minsi ishize humvikanye amakuru avuga ku bijyanye n'urupfu rw'umunyapolitike Sheikh Okende. Ubu noneho amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara, biravuga ko mu bavandimwe ba Perezida Felix Tshisekedi ngo baba bihishe inyuma y'urupfu rwa Sheikh Okende. Mu yandi makuru kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe imirwano ikomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo, mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda ashyirwa ahagaragara avuga ko umutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira uduce dutandukanye two muri teritwari ya Rutshuru ndetse na Masisi. Uwo amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara nuko ngo muri Masisi umutwe wa M23 waba waje kwigarurira utundi duce dutandukanye. Mu yandi makuru kandi tuyakomereje mu Burundi, mu gihe mu minsi ishize humvikanye amakuru avuga ko ishyaka CNL ryamaze kwirukana wari umuyobozi waryo Agathon Rwasa akaza guterwa kudeta. Ubu noneho amakuru yamaze gushyirwa ahagaragara, biravuga ko noneho Agathon Rwasa yaba yaje kwiyirukanwa ku buyobozi bw'iri shyaka rya CNL. Mu kanya ni mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe amakuru yakomeje gushyirwa ahagaragara ku bijyanye n'urupfu rw'umunyapolitike Sheikh Okende. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, amakuru yari yashyizwe ahagaragara yavugaga ko uyu Sheikh Okende yaba yarapfuye yiyahuye. Ubu noneho amakuru yakomeje gutangazwa, biravuga ko uwahoze ari minisitiri w'ubukerarugendo Modelo Simba biravuga ko nyine kuri uyu wa kane tariki ya 21 Werurwe umwaka wa 2024 yagejejwe imbere y'urukiko Kinshasa nyuma ngo yo gutabwa muri yombi ku wa gatandatu ushize, nyuma yo gushyira amajwi atavugwaho rumwe ngo ku mbuga nkoranyambaga. nk'uko byakomeje rero kugenda bitangazwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya majwi avuga ko ngo yitiriwe uwahoze ari minisitiri w'ubukerarugendo, arimo impaka ku rupfu rw'uwahoze ari minisitiri w'ubwikorezi Sheikh Okende. Nk'uko byatangajwe rero, amakuru yakomeje gushyirwa ahagaragara, bivuga ko nk'uko nyine aya majwi abivuga, abantu babiri bo mu muryango wa Perezida aribo Christian na Jacques Tshisekedi ndetse na Christian Ndayuwele ukuriye ubutasi bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo baba baragize uruhare mu rupfu rwa Sheikh Okende. Nk'uko byatangajwe rero, muri aya majwi ngo humvikana umugabo avuga ko umwe mu bavandimwe ba Perezida Felix Tshisekedi yari afitanye amakimbirane na shingiye ngo ku butaka n'uyu munyapolitike Sheikh Okende. Nk'uko byatangajwe rero, amakuru akomeza kugenda avuga ko ngo hakurikijwe ibisobanuro byatanzwe mu majwi, umuvandimwe wa Felix Tshisekedi ngo yaba yarasabye inzego z'ubutasi bwa gisirikare muri bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufata uwahoze ari minisitiri w'ubwikorezi. Bivuga ko ngo yaba yarapfuye yishwe, yaba yarapfuye yafutswe mu maso mbere ngo yo kwicwa. Nk'uko byakomeje rero gushyirwa ahagaragara, bivuga ko ngo wafashwe akurikiranyweho by'umwihariko gukwirakwiza ibihuha by'ibinyoma. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, Modelo Simba yemera ijwi rye mu majwi yashyizwe ahagaragara, ariko ngo ntabwo yemera neza ibirimo. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, we ngo avuga ko yibuka aganira na bamwe muri bagenzi be ngo ku nkuru ya Jeune Afrique ivuga ku rupfu rwa Sheikh Okende, akavuga ko ngo atazi uko amajwi yafashwe kandi akakomeza kugenda ahakana ko ngo ari we wabikwirakwije. Nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, uyu Modelo Simba akurikiranyweho gukwirakwiza ibihuha by'ibinyoma nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ndetse ngo no gusebanya. Amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, ubwunganizi bwe bwavuze ko ngo urukiko rudafite ubushobozi bwo gucira urubanza umukiriya wabo. Nk'uko bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, bikavuga ko ngo kubera ko ngo nta manda ye
ngo kubera ko ngo manda ye yo kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko itaremezwa, kuko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Ibi bibaye kandi mu gihe amakuru yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, yaje kuvuga ko umunyamakuru nyine yari yatangajwe, cyangwa se umunyamakuru Stanislas Bujakera yari yatangaje iby'urupfu rwa Shahobini Okende, yaba yari yaraje gufatwa agafungwa, ndetse mu gihe mu minsi ishize yaba yaraje gufungurwa, aho nyine yaje gukatirwa igihano cy'amezi 6, nyuma bukaza gusanga iki gihano yari yamaze kukirangiza. Ni mu gihe kandi iperereza ryakozwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryari ryagaragaje ko uyu Shahobini Okende ngo yaba yarapfuye yiyahuye, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ubu biravuga ko urubanza rwakomeje kuri uyu wa gatanu, aho ubushinjacyaha busobanura icyaha akurikiranwaho, ndetse abamwunganira bamurega, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Mu mpera za Gashyantare, iperereza ku rupfu rwa Shahobini Okende ryanzuye ko yaba yarapfuye yiyahuye, ariko ibi byamaganywe n'umuryango we, wemeza ko uyu Shahobini Okende yaba yaraje kwicwa, nk'uko byakomeje rero kugenda abishyirwa ahagaragara mu makuru hatandukanye. Dukomereje n'ubundi amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe imirwano ikomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC mu bice bitandukanye, nko muri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru. Ubu noneho amakuru yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, biravuga ko umutwe wa M23 n'ubundi waba waje kongera kwigarurira uduce tundi dutandukanye two muri teritwari ya Masisi, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Biravuga ko imidugudu imwe n'imwe ndetse n'uduce twishi two muri groupement ya Bushari Mako ubu ngo biragenzurwa n'umutwe wa M23 nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo kuri uyu wa kane tariki ya 21 Werurwe umwaka wa 2024, nyuma ya saa sita, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ibi bikaba byaberaga muri centre ya Kirumbo muri sheferi ya Bashiri yo muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Biravuga ko amakuru nyine aturuka muri Kivu y'Amajyaruguru akomeza kugenda abishyira ahagaragara. Biravuga ko rero umutwe wa M23 wabanje gutera ibirindiro bya Wazalendo biri ahitwa Karengera, umudugudu uri muri kilometero kimwe uvuye Kirumbo, mbere ngo yo kugaba ikindi gitero ku murwa mukuru wa gace arimo doko nyine ku murwa mukuru w'aka gace ariwo ngo wasatere Kirumbo, nk'uko byaro byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara. Biravuga ko umutwe wa M23 nyuma yo kwigarura uyu mujyi ngo wakomeje ngo doko nyine izi ngabo z'umutwe wa M23 zakomeje zerekeza imbere ngo ya Karengera, aho nyine ngo zacakiranye n'umutwe wa Wazalendo ngo bari bashikamye banze ngo kuhava, ariko ngo biza kurangira nyine bavuye muri utu duce ngo biruka berekeza mu misozi yateganye doko nyine biruka bagana ngo mu misozi yitegeye aka karere, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Kuri ubu imwe mu midugudu biravuga ko irimo kugenzurwa, doko nyine iri kugenzurwa yafashwe y'abari Kirumbo ndetse n'utundi duce dutandukanye harimo nka Karengera, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bishyirwa ahagaragara. N'ubundi amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeza kugenda avuga ko, cyangwa se yemeza ko ubwo nyine doko akomeza kugenda abishyira ahagaragara, avuga ko imirwano yakomereje Bweru, mu gihe kandi abaturage ngo bamwe bo mu bice nyine byigaruriwe ngo bari bahunze. Aya masasu yari arimo aravuga ngo bagana mu duce dutandukanye, nyuma ariko ngo baje gusubira mu ngo zabo mu masaha akuze kuri uyu wa kane, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Biravuga ko muri aka gace ituze ngo naryo ryagarutse muri centre ya Kirumbo na Karengera, usibye ngo amasasu make yakomeje kugenda yumvikana ngo yo gukanga nyine nk'uko umutwe wa M23 ngo akaba ari amasasu ngo yaragamije gukanga ngo ingabo za Kongo FARDC. Mu yandi makuru rero tuyakomereje mu Burundi, mu minsi ishize humvikanye amakuru avuga ko
umutwe ishyaka rya CNL ryaje ngo kwirukana umuyobozi umuyobozi waryo Agathon Rwasa, aho nyine ngo yaje guterwa kudeta ubwo yari yagize uruzinduko. Ubu noneho amakuru yakomeje gushyirwa ahagaragara, aravuga ko noneho iri shyaka CNL ryaje kwirukana uyu yari umuyobozi waryo Agathon Rwasa, nkuko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, nyine ngo akaba yirukanwe mu buyobozi bw'iri shyaka. Nk'ubwo amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, biravuga ko nyine Agathon Rwasa, amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara avuga ko nyine Agathon Rwasa yavugaga ko doko nyine amakuru yakomeje kugenda atangazwa cyangwa se yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, nkuko nyine amakuru aturuka i Burundi yabivuga ko wahoze hari umuyobozi w'ishyaka CNL Congrès National pour la Liberté Agathon Rwasa yirukanwe ku buyobozi bw'ishyaka n'inama idasanzwe y'ishyaka ryengo ryateranye adahari. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa, biravuga ko inama yabaye kuwa 10 Werurwe umwaka wa 2024 yirukanye Agathon Rwasa, igakorwa ngo ibaho nyine bivuga ko igikorwa ngo cyanahawe umugisha na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, Ministère de l'Intérieur, aho yemeje ko ibyavuye muri iyo kongere doko nyine nkuko nyine iyi minisiteri yaje kwemeza ibyavuye muri iyi kongere. Agathon Rwasa rero ngo yasimbuwe na Nestor Yirukwishaka. Nkuko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, biravuga ko abashyigikiye Agathon Rwasa barimo abadepite b'ishyaka CNL bavuze ko iyo nama itari yemewe, kuko ngo usibye guhabwa umugisha n'ubutegetsi ariko ngo yabaye mu buryo butemewe kandi ngo budakurikije amategeko. Depite doko nyine nkuko bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, bamwe mu badepite nyine harimo Depite Pafire Manirakiza, umujyanama wa Rwasa, avuga ko bamwe mu badepite bashyigikiye Agathon Rwasa bari bitabiriye nyine iyi kongere, bivuga ko bicajwe hasi ndetse ngo kuzuba, ngo mu gihe kandi abarwanashyaka ngo bangiwe kwinjira n'inzego z'igipolisi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Nkuko bikomeje kugenda bitangazwa rero kuri Pafire kuri uyu Pafire rero akomeza avuga ko ngo hagomba gutegurwa indi kongere yujuje ibisabwa, aho rero abarwanashyaka bose ngo barimo ngo hakabona gukorwa indi yemewe, kuko ngo indi ari ingirwa kongere idafite ikintu na kimwe ngo gishingirwaho mu rwego rw'amategeko. Nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa mu makuru atandukanye yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, biravuga ko muri Nyakanga umwaka wa 2023 bivuga ko nyine amakuru yakomeje kugenda ashyirwa ahagaragara, Agathon Rwasa yirukanye ku buyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi, yirukanwe ku ishyaka riri ku butegetsi, doko nyine yirukanwe kuri n'ubuyobozi bw'iri shyaka CNL ritavuga rumwe nyine n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD. Nkuko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, bivuga ko Agathon Rwasa yirukanwe n'abadepite bagera ku 10 bagize politike y'iri shyaka. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa, bivuga ko rero nyuma y'igihe gito ngo yaje abahagaritse mu ishyaka. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa, uyu Agathon Rwasa bivuga ko nyine yaje guhagarika aba badepite 10 muri iri shyaka rya CNL. Nkuko rero amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, Depite Simoni Bizimungu yibukije bariya badepite birukanye Agathon Rwasa ko ngo ibihe byo guhagarika inzego nta mwanya bifite muri iyi myaka bagezemo. Nkuko rero yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, uyu yateye utwatsi ibyatangajwe na bariya badepite 10 mbere yo gusaba abayoboke ba CNL gukomeza gushyigikira Agathon Rwasa. Nkuko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, mu makuru yatangajwe mu gihe gishize yavugaga ko Agathon Rwasa yari yandikiye Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu agisaba kuba yategura kongere ngo kugira ngo habe haganirwa ku bibazo biri muri iri shyaka ndetse no ku buryo byashakirwa ibisubizo. Gusa nkuko byakomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, perezida w'iki gihugu Ndayishimiye we yari yatangaje ko ngo iri shyaka rya CNL ngari ryo
ryashaka umuti w'ikibazo kiri hagati y'iri shyaka. Gusa nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara, bivuga ko abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD bakomeza kugenda bahohoterwa, ndetse ngo bakaba bamwe muri bo bakomeza baba ngo n'ubuzima bwabo bushobora gushyirwa mu kaga. Ni mu gihe rero iri shyaka rya CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD, bityo rero amakuru ashyirwa ahagaragara akavuga ko rero iri shyaka riri ku butegetsi CNDD FDD ryaba ryihishe inyuma ibibazo bikomeje kugaragara mu ishyaka rya CNL. Ho rero bikomeje kugenda bitangazwa ishyaka rya CNL ifatwa nk'ishyaka rikomeye mu Burundi rihanganye n'iriri ku butegetsi rya CNDD FDD, ariyo mpamvu ngo bamwe mu bashinja leta y'u Burundi kurica intege, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Bivuga ko ryashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2019 aho Agathon Rwasa umuyobozi waryo ngo yabaye umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro FNR mu ndimi z'amahanga rizwi nka Force Nationale pour la Libération, nyuma y'amasezerano y'amahoro yari yarahindutse Front Nationale pour la Libération. Iri naryo ngo doko nyine iri naryo bivuga ko ngo yaryirukanywemo mu mwaka w'ibihumbi 2010, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara. Mu gihe gishize rero hari amakuru yari yashyizwe ahagaragara avuga ko uyu Agathon Rwasa yari yaje guterwa kudeta muri iri shyaka rya ku buyobozi bw'ishyaka nyine CNL, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Noneho uyu muyobozi bivuga ko noneho yaje kwirukanwa byeruye ku buyobozi bw'iri shyaka CNL, ndetse akaza gusimburwa na Nestor, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishyira ahagaragara.